Khulumga jotono no ani poribaro kaisa gotona goti tongkha ani para ongkha ke tui bandal dokhin tui bandal lompasora inke thana inke melagor Sibajala district obo ani gotona gaisi ani babu Delhi o obo Lal Killa o kaisa meeting tongmani Miapro 24 tarikh o obo Janojati cultural program inga program o thamani Miapro 4 tani sharing saita somoyo kumamani tini phungai tabu koita bari tong 7ta bari tongo o tak jara kono khos khabar kuroi boni yago mobile bu kuroi mobile tongmani baking potro soho kalang thanga bus gari o inke bon dolog rutu naisingte manli liya kibu inke janja gari o kawai nai firok paikha train bai hani khanawo inke dagan babu chini aro bon pocket donna rang picha tongona bo bangla kogu singsi mano hindi koro bo maya haina alang palang oi tongha na mobile obo ta sang call hamman tar hablia baking potro jan charge kuriro ongoje thangana boni mobile bus gari wa ni khanao boni dolok kolom ta hain saw meeting go hamna puro hai ke kalang thanga ni saw kisa to krakwa jari nai pe jaga di kisa lokorok nugui tong hanga kisa sanja kwadi detail phone number tai boni photo tai Aadhaar card rok soho photo rilo hawano je aro kam rok lai tongnai je tongoi tongnai rok Delhi Lal Killa amte Delhi jaga rok no kisa nuke sanja baidi kisa please khulumga jotono nai tongnai takungurno ani gotona kaisa ongoi toka ani poribaro ani babu Delhi o Lal Killa o Janojati Sangam de hinna tomajani ekta aro অনুষ্ঠান tong culture ni Janojati culture ni অনুষ্ঠান tomani aro ani babu thangoi Delhi o Lal Killa o Miapro 24 tarikh aro sharing ni saita somoyo kumakha ni sawo ingkaran boro jebon dolok thangnai loger boro rutukha onek rutugoine manlia 10ta prai 10ta bajikha ingke naiyune maya goine borok janja gari kapaikha ingke ani babuni yago tabu mobile telangja ke baking potro telamani bu oro bus gari wasi kalang thangka pon ingke tabu kono boni yago kono loge kurui chawin onani tongnani rok kono loge kurui ingke abono je nugui tongnai rok kisa sahar japai jadi photo rok ruiruano tai boni Aadhaar card photo rok ruiruano kisa nai pejadi lokhang kisa sada paijadi